Agar po pratrik pakasniu blay, kan salon ke jinyat pilgrim, sagayeng mani kabarim, jom ka donod bakoitam jom Jisu, apo kasnong walan. Apo salon ke jinyat pilgrim kilakot, siya maulay bat siya mong mensong, kanigay kabakado, pag ikots ngo walan ya pi baron, Panyapoy siya kani kapchinyat pilgrim. Agayeng mani kabarim, jong kaparish marbisu, menta pat kablayo, lagi jong kaparish, pat kalay kaparish walan. Kani gayeng mani kalarim ba, rasop-sop pailen, itim kilachot, saudong saukun, bala isanay baha, enregi parasyang panwan durbiang yaka, Banai ke buram ya oblay, namar kene ke yeng mane, kadai ke yeng mane kaba ias bishop ye chongi ilahe ilasan la yom baptisma bat ilamit na kene ke yeng mane. Te kopta ikwa ban penitenat pen stai biang ya kene ke yeng mane. Te kopta la kots no bhai pi baro banya wan pelgrim daki kali Banyak tek dari lama kali jompi, bat peti de shisha, papiwan pilgrim, syakani ke yeng mane kajong kadono bakoi tam jom Jisu. Pi ke bayawan na shabar jom kaparish wala, non kam ban song jang, kaparish hi ke sa pengbiang, eki jigbang jigdi na kabenta jompi. Nakta bede ki program jom kane ka sni pilgrim ki long kong ne harum arpusan tarik unai Jun sni palay kabalang wa solay badya kapas en saay damana agar pun riu tarik sni thodye kabalang light len koy kan sa penya jig man majig lenyam baro badi padar lamfran lingkan dekar is saay kamas Agar penyok dari Jun ke sini sajai, kabalang mau jangka ke sepenya jadi jinglen yang baru, bagi Father Sherman Kong Shay insa ay kamas bukod. Agar sini ubelay pan, kejingman is sakrament ke snong madan bitaw, at sa sedang na do kapor prawici and step. Kejingman is sakrament ke snong walang barokaway, dan sedang ngapor kendai bici men step. Kamas bakraw jom kadono bakoi tam Jisu dan sedang ngapor shipau bici. Kabrik banbang jasni dan salong khatar bici. Kajinyat pilgrim dakidur jom kadono bakoi tam jom Jisu na yeng mani bangiyat pelun ya kesurok dan sedang ngapor shi bici. Ka praise and worship ban sa penyay de ka prayer group jom ka walang kan sa long ka por bici. The adoration and final blessing ban sa penyay de kilengdo kan sa long ka por lai shitang ban Jisu sa kerko yakipat ka por sa bici. Kini program jom kan ikijingwan pilgrim jom pi ban yo ikijing kerko ban ikijing IA. And don kedukan ja batsya di try parish baron ki bawan na Shillong pat ki way ki parish pan sa penbian ya kabam na kabenta jompi wala da kambang ru enrei tambanya im magdosni smoba banwanra ya ki mombati bantang agaduan jogadon od bakoitam jom Jisu ban pa ni jing kerko bari jing IA ki bapidon kam wan ra ru ya ki dur ga don mod bakoi tam Jisu na ga benta ke jing ya pilgrim chompi ban biang ru ya ki jing kerko bakar pan jom ga don mod bakoi tam jom Jisu kane ga ke jing pen bana